Yohani ku avanyisa ka 19. Kutani Pilato a teka Yesu, a n'wi nyiketa leswaku va n'wi ba. Kutani masocha ma luka hari ya mitwa, ma yi tlhandleka enhlokweni ya yena, ma n'wi ambexa nguvu yo vangama ya xivunguvungu. A ma tshamela ku ta ma ku ka yena, "Xewani hosi ya Vayuda." Kutani ma n'wi ba hi timpama. Pilato a engeta a huma, a ku ka Vayuda, "Vonani, ndzi mi humesela yena mi ta tiva leswaku a ndzi kumi nandzu ni un'we eka yena." Yesu a huma, a tlhandlekiwile hari ya mitwa enhlokweni, a ambarile nguvu yo vangama ya xivunguvungu. Pilato a ku ka vona, "Vonani, hi yoloye munhu wa n'wina." Loko vaprista lavakulu ni malandza va n'wi vona, va huwelela va ku, "N'wi vambe, n'wi vambe." Pilato a ku ka vona, "N'wi tekeni n'wina hi n'wexe mi ya n'wi vamba, hikuva mina a ndzi kumi nandzu eka yena." Vayuda va n'wi hlamula va ku, "Hi ni nawu, kutani hi nawu wa hina u fanele ku fa, hikuva u ti endlile n'wana wa Xikwembu." Loko Pilato a twa sweswo a chava ngopfu, a tlhelela endlwini ya vuhosi a ku ka Yesu, "U huma kwihi?" Yesu a nga n'wi hlamuli. Pilato a ku ka yena, "Xana wa ala ku vulavula na mina xana? A wu swi tivi xana leswaku ndzi ni matimba ya ku ku tshunxa ni matimba ya ku ku vamba ke?" Yesu a hlamula a ku, "A wu nga ta va ni matimba ehenhla ka mina ni kutsongo loko a wu nga nyikiwanga hi tilo. Hikokwalaho loyi a nga ndzi nyiketa eka wena u ni nandzu lowukulu ngopfu." Loko a twa sweswo, Pilato a lava ndlela yo n'wi tshunxa, kambe Vayuda va huwelela va ku, "Loko u tshunxa munhu loyi, a wu munghana wa hosi Khezari. Un'wana ni un'wana la ti endlaka hosi u lwa na Khezari." Loko Pilato a twa marito walawo, a humesela Yesu ehandle, kutani a tshama exitshan'wini xa ku avanyisa, endhawini leyi va nge i Xiandlala hi Maribye, hi ririmi ra Xiheberi i Gavata. A ri ri siku leri rhangelaka Paseka, kutani a wu lava ku va nkarhi wa nhlekani. Kutani Pilato a ku ka Vayuda, "Vonani, hi leyi hosi ya n'wina." Vona va huwelela va ku, "N'wi suse, n'wi suse, n'wi vambe." Pilato a ku ka vona, "Xana ndzi ta vamba hosi ya n'wina ke?" Vaprista lavakulu va hlamula va ku, "A hi na hosi loko a nga ri Khezari ntsena." Hi loko Pilato a va nyiketa Yesu leswaku a vambiwa. Va teka Yesu, kutani a huma a byarile xihambano xa yena n'winyi, a ya endhawini leyi a va ku i ndhawu ya pala, leyi hi Xiheberi va nge i Golgota. Va n'wi vamba kwalaho, a ri ni van'wana vambirhi, un'wana hi tlhelo rin'wana, un'wana hi tlhelo lerin'wana, Yesu a ri xikarhi. Pilato a tsala papila ra xitiviso a ri namaketa ehenhla ka xihambano. Leswi a swi tsariwile hi leswi, "Yesu wa Nazareta, hosi ya Vayuda." Vayuda lavo tala va hlaya xitiviso xexo, hikuva ndhawu leyi Yesu a nga vambiwela ka yona a yi ri kusuhi ni muti, naswona papila a ri tsariwile hi Xiheberu, ni Xilatini, ni Xigriki. Hikokwalaho vaprista lavakulu na Vayuda va ku ka Pilato, "U nga tsali leswo hosi ya Vayuda, kambe u tsala u ku, hi yena langete, ndzi hosi ya Vayuda." Pilato a hlamula a ku, "Lexi ndzi nga tsala, ndzi tsarile." Loko masocha ma vambile Yesu, va teka tinguvu ta yena, va ti avanyisa hi swiputsa swa mune, va avelana swona. Va teka ni nkhacu, kambe nkhacu wa kona a wu nga rhungiwanga. A wu lukiwile wu ri nguvu yin'we kusukela ehenhla ku fikela ehansi. Kutani va byelana va ku, "Hi nga wu handzuleni, kambe a hi hoxeni vuhlolotwana, hi ta tiva leswaku wu ta va wa mani." Leswi a ku ri ku hetisisa tsalwa leri nge, "Va avelane tinguvu ta mina, va kumile xiambalo xa mina hi ku hoxa vuhlolotwana." Hi swona leswi masocha ma nga endla swona. Enkarhini wolowo, mana wa Yesu ni makwavo Mariya, nsati wa Tlopasi, na Mariya wa Magadala a va yimile kusuhi ni xihambano. Yesu a vona mana wa yena, a vona ni mudyondzisiwa loyi a n'wi rhandza a yimile kusuhi na yena. Kutani a ku ka mana wa yena, "Manana, vona n'wana wa wena hi loyi." Kutani a ku ka mudyondzisiwa, "Vona mana wa wena hi loyi." Kusukela nkarhi wolowo, mudyondzisiwa loyi a n'wi amukela
a n'wi rhurhela ekaya ka yena. Yesu, hi ku tiva leswaku swilo hinkwaswo swi hetisekile, a ku, ndzi ni torha, ku ri ku hetisa matsalwa. Mbito leyi a yi tele hi ntsuvi a yi vekiwile kwalaho, kutani va peta xiponci xi tala hi ntsuvi, va xi tlhloma erihlangeni ra hisopa, va yisa enon'wini wa yena. Loko Yesu a kumile ntsuvi lowu, a ku, swi hetisekile, kutani a korhamisa nhloko, a fa. A ri ri siku leri rhangelaka Sabata, hikokwalaho Vayuda va kombela Pilato leswaku milenge ya lava vambiweke yi tshoviwa, ni leswaku mitsumbu yi hawuriwa. Leswi a ku ri ku endlela leswaku yi nga sali exihambanweni hi Sabata, hikuva siku ra kona ra Sabata a ri ri lerikulu. Kava loko masocha ma tshova milenge ya lowo rhanga wa lava a va vambiwile na Yesu ni ya loyi un'wana, kutani va ta eka Yesu. Kambe loko va vona leswaku u file, a va n'wi tshovanga milenge. Hambiswiritano, un'wana wa masocha a n'wi tlhava tsheve hi tlhari, kutani kan'wekan'we ku huma ngati ni mati. Loyi a swi voneke u vula vumbhoni leswaku na n'wina mi ta kota ku pfumela. Vumbhoni bya yena byi tiyile, kutani wa swi tiva leswaku u vula ntiyiso. Hakunene timhaka leti ti humelerile leswaku tsalwa ri hetiseka leri nge, a ku na rhambu na rin'we ra yena leri nga ta tshoviwa. Nakambe tsalwa rin'wana ri ri, va ta hlalela loyi va n'wi tlhaveke. Endzhaku ka sweswo, Yosefa wa Arimatiya a kombela eka Pilato mpfumelelo wa ku ya hawula ntsumbu wa Yesu. Yosefa a ri mudyondzisiwa wa Yesu, kambe exihundleni hi ku chava Vayuda. Kutani Pilato a n'wi pfumelela, hi loko a ya hawula ntsumbu wa Yesu. Nikodema, loyi a tshamaka a ta nivusiku eka Yesu, na yena a fika a tisa mafurha ya mirha lama pfanganyisiweke